I par svima ljudi došli u moj novi Minecraft tutorial. U današnjem Minecraft tutorialu se bacamo na posao kako napraviti redstone farmu za wool ili vunu. Pa možemo da počnemo. Evo, našao sam tu slobodnu površinu. Slučajno ljudi. Našao sam tu neku slobodnu površinu gdje ćemo da napravimo sada tu redstone farmu. Mislim, nije farma, zbunio sam se ljudi, ne vezam. Prvo šta će vam trebati je da bude dan. Prvo šta će vam trebati je jedan grass block. Ali pre toga staviti observer. Ne tako, čoveče. Observer. Sa tim observerom ćemo staviti jedan dispenser, pa ćemo staviti grass block. Reći ću vam sada kako to sve radi. Observer. Treba će nam od redstone. Tako sam. Ovaj observer šalje ovom dispenseru da baci makaze kada ovca pojede ovaj blok. Jednostavno. A pre toga morate postaviti nešto da bi se vidjelo da li ovca jede tu zemlju ili ne jede. Mislim, ne zemlju nego gras. Kako zove, eto ga. Treba će nam i stakla i svega. Sada kad smo radili taj prvi deo, odmah staviti ovdje shears ili makazice za šišanje ovaca i onda samo dođemo lijepo, prokopamo koliko ćemo blokova ispod. Meni je dosta, ajde ovako, tako, neka bude simetrično. Mislim, nije simetrično toliko, ajde. Sklonit ćemo, na primjer, ovo što nam sada ne treba više. I dodat ćemo ovo novo što nam treba. Ne treba nam ni redstone više. Za sada će nam ovo trebati. A Bog te mazu i premazu. Ovdje ćemo staviti redstone torch. Ovdje isto redstone torch treba. I ovdje jedan redstone torch treba. I ovdje jedan redstone torch treba. To obavezno. Ili neće raditi redstone farma. Konju beži. Poslije toga trebamo staviti, mislim prokopati ovdje 2 bloka. Postaviti, slučajno sumpu, postaviti 2 česta. Staviti jedan hopper ovdje, dosta je jedan hopper. Zabarikadirati opet ovu rupu. Onda staviti šinu ovdje. Staviti ovaj Minecraft Witch hopper. Tu smo stavili već makaze i staviti ovcu. Sklonimo ovaj inventar dok vam pokazujem kako to sve deluje i da radi. Ovca je već pojela. Ljudi, pojela je, izbacila je ovaj već wool. Ovo je pokupio. Da vidimo ovamo. I wool je našao. Izvini, Minecraft, što sam tu sada zaustavio s radnjom, ali tu su wolves. Tako da ljudi, vidjeli ste sada kako reaguje ta farma, vi možete zatrpati tu da se ne vidi baš ovo, zato što je ružno. Naprimjer, je ova kuca. To sve tu zatrpati. Samo pazite oko ovoga. Oko, na primjer, sada neću da ulazim ovdje za materijale, ali ovako ne volim kad mi se nešto dešava. Staviti malo više ovdje grasova, zato što ako stavimo ovdje, odmah će se ovo uništiti, bolje ovako. Evo, vidjet ćete da će i opet raditi kada vi budete napravili, nadam se da je nekom pomoglo. A mi se vidimo u nekom sljedećem tutorialu o Minecraftu. Pozdrav! O da, nisam im rekao kako zove da pravim live svaki dan, ne svaki dan nego svakog četvrtka
u 7. Tako da očekujte tada live-ove. Pozdrav!